The Indian Red Cross Society RICS that was established in 1920 under the Indian Red Cross Society Act and incorporated under Parliament Act 15 of 1920 had been constituted with an aim to respond to all kinds of humanitarian activities so as to ease and lessen human suffering across the country. During the recent COVID-19 outbreak, the Indian Red Cross Society New Delhi had extended support to all its branches so as to specially cater to the needs of the poor and underprivileged families. In Meghalaya, the Indian Red Cross Society had reached out to the masses through distribution of essentials and through awareness programs to educate people on the importance of personal hygiene, self-care, and the importance of vaccination as protection against the virus. Throughout the pandemic, items like face masks and face shields, hand gloves, disposable gowns, blankets, and hygiene kits had been distributed to individuals and to various health centers across districts of the state. With the support of local headmen, the society was able to identify families who lived below poverty line and were able to distribute blankets, warm clothing, and other essentials to them. The Indian Red Cross Society Meghalaya chapter, with the support of the Block Development Officer, also organized awareness programs that were held in about 20 locations covering East Khasi Hills, West Khasi Hills, and Ribhoi districts. During this festive season, the society also intends to distribute face masks to places of worship to enable people to also enjoy themselves while attending such festivals. During pandemic, Red Cross latip nomor gede ke baterai panirap na takadaw. Di kasnem kat kendai arpau kelalong sisa kasnem ke bar khoi di pajba arpau wei du wei kelalong sisa kasnem ke sosat yang ini na kadaw ke jingdon ke ni ke pandemic ke COVID-19 di Red Cross ke sim ke ni ke kabu bahakan ni Red Cross kat bala kadai ban reach out saki beriau saki baik kenal bagi la ban ayarap dikila ayarap support ya ke government hadu hagaba ban pendekam di protokol support ke government da ke ba ai sibun bahagi program kumki awareness kumki jingsam ya ki material bai ki badon kam dan nomor bahakan ni ka arsenem la jendap arsenem la pura la dap minta arsenem bagi yo ni ka pandemik yo isisha kuno ki beriau ki jenjar ki kerdo bat ki haban melien kuno ban em da ka wei bat kom ban buat kita ki protokol de Red Cross hakan ni ka por da ka jing yarap jom ka national headquarter Indian Red Cross Society nila yo si buon bahagi tiar kitar ke bangin la panirap an ai ke paiba bat yakini nila yo pan sam sabun teli yo kitiar kum ki face mask disposable face mask ki gloves disposable gowns ki sabun ki blanket ki hygiene kits bat ki kenja nang tak Red Cross daladi pada yang niru kala produce kala yalehi na kafan lejong ban snabun ki mas nang taban tiet ki sanitizer kanang peniyo ban yarap ki ba ak tu kapor le ki jing kerdo joki bat ki jing bam tip la chanu ban yo ini di Red Cross nomor ba ka protokol ko ang bade mas ka Red Cross kala ni le ston ban kala contribute sa ka DC office hadu arkusan hajar teligi mas Jauh DC office. Tinggal sam segi distrik berakhwat, bat berakhwat ki jaka ki locality ki society ki badan kam la sam lot khat ki mas kanang bagi dei benteng mas la ai ki sanitizer ki bikin badan kam hak tu kapor bat ki kenja sop ki bagi la ban sat ki kiti. Nungkong ngidang ya suara kita. Hadian kini ke national headquarter kadang ai susu jingerap ini pat kala pak buon bahagi ni jingerap ki bagi la penyerap ki beri ki baduk ki bela kerdo na kadaw kini ke pandai ki la keladuk sisa ki la kerdo sisa haduk ba tangpan pensaat ala dia ke portlang ki mundan su ki jingkup ki jing pensaat ala dia ti Red Cross kala trace tambah kini dah kajing trace tom general secretary batmai jungi bat kini ki staff jungi ki bahni
ba Andrew Sabian nang taidon memora sabong bat kini ki staff lang ki ba support rengkat lang bat kajing support da ka basu ai mensim ye kini dagi managing body members jeng hiru ide ki ba ai mensim bat ki pen encourage ye kini ki staff jeng bikin implement ni ka program da kani ki la yo ni sam chakeleng ye kini ki ayu ye kini ki disposal ye kini ki tiar kita kebelia ni sorong bahaba mentakan pisisa ngamtip kumno ki public kisim ya katan riki layu bagi Red Cross duni lek chadu kinong kendong ru badlik ai awareness na kabenta ka COVID-19 hadian menta pade second inning kawan saka ai awareness ka vaccination ya kaniru kila le sistem klam tia klam dem su bat haban biang kidi kitiar kita kile ai tat kitiar bat ikisnong kendong we kadai na kadau kejing la jung kini ban ai awareness bengila long successful ka vaccination ile na ko we kisnong ko we kisnong ki bajengai ru ki ai awareness ki sapang kani ka vaccination te banta ni yo iya ka achievement mangi kum ki gapet mo manga kum vice chairman na pe ki ngai iya ka achievement bat barbuar ngakali pi achieve ne am lada pi achieve de ban ai ka nungut na kito ki bawan ki ba hakasnong jo pi ka no ki la ai vaccination ide banda tip nambar kata bat ni layu iya ka good result bagi sanya bahaya ka Red Cross bat ki skautanat bahaya kata ka jing ai jing tip kecil syai ki sepang ka vaccination pun kisnong ki lale denam tah kata ka jing le jing ki ini ki tiar ka bagi yo ana ko ka national headquarter kidang sam susu ki yo ki kenja hygiene kit ki ba include na do ki sabon na do ki Colgate na do ki sanitizer na do ki tiar don kam ki sendrang ki ba ki tuman nang ta ki kenthai ki ni sanitary pads ba kitu ba khat ki yo haka way ka box kanang ba yo sam ki ka along ki betoy ki ba krau ba ti kan ni hadu bentar kadang ya ki ki sang ba ni share lang ba khat ba ki kam tam ek brio ki ba kam duk ba ki ba kam isu ki organization ki ba kam duna si society ba kam duna ile kisnong ki bajengai ru ban island ye kini ki ban share lang ye kini ki ai ki ba national headquarter kada batha hiangi ba phidei ban sam ye ba khwat phim dei ban bu apa pastor dei ban sam khnang ba ki break ba do ki yo ajin toy nang ta si ki blanket ru dan ki ba duna ki ba khamduk ki ba la kan sa ai la di kini ki la yat ha bar khwat ki la kabar lo khat la pun hado ngam la shu ban mention kan no ki la lai pun jaka ba ban spread ta ni kan ni Red Cross bakin itu sepang Red Cross bakin nang ni sakmat kin sung thu ba Red Cross ka de bo yarap iki dikila sam iki ni si ki pun jaka ba kumno fi jet pat yaki long yeng ki ba duna kadai na hadon ria trailang ki trailing kat bat ki nong trainong kirang basnong ki video ki SDO la ni kino ki badai pet itu kasnong ni kontak leng ba jan ki maki ki lom me kita ki breu bat kita ni dadan de ki kriteria bakin ai kanang bakin ai tang gitu sisa ki badam kam sisa ki baduk ki ba jo tingi trailang bat kasnong katha to kat sepengile ni kontak trailang bat kasnong